खुरमजरी मियंग ताबिरी बिस्मु ताराम ओक्चरी ngasi मरोइबा पाउदा मणिपुर यावना भारत के अतै स्टेट सिंह थमलिबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर सेक लौथोकनबा खनबा लेदे हाइना होम अफेयर्स के टी राजाना फोंदोक्रे यूनियन डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र ngasi इम्फाल दा थोंगकिबगा लोइनाना चीफ मिनिस्टर उनादुना चाखोत थरांगी मतंगदा वा खनक्रे अमदी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की खुदोंचाबा फंगदबसु मणिपुर के चिंगी लमसिंग चाखोत हननबा होनबदा अवाट पलेहलोय हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोक्रे मपुंगबा पाउ पिजरी मणिपुर यावना भारत के अतै स्टेट सिंह थमलिबा अफस्पा लौथोकनबा खनबा लेदे हाइना होम अफेयर्स की टी राजाना फोंदोक्रे ngasi पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स के चेयरमैन ओरिबा पी भट्टाचार्यना लुचिंगबा टीम अमना ngasi अयुक खुमल लंपाकता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लेबा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी यंगसिनबा लाकपदा पाउमी सिंगना हंगबा वहांगदा महान वाफम मसी फोंदोकिबनी खोंगचरस कमरी लेना खुमल लंपाकता लेबा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के ऑफिशियल अमदी महरुई क्या गहक्तिनना उनके लोइनना एकेडमी असि महरुई सिंगना तोंगा तोंगाबा डेमोन्स्ट्रेशन कया उतके अबरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोइरांग यावना अतै मफम सिंगदा सेमगत सागलिबा इंडस्ट्रियल एस्टेट अमदी अतै प्रोजेक्ट सिंग यंगसिनखी टी राजाना मखाताना फोंदोखिबदा अवांग नोंपोक लमदमगी त्रिपुरा दगे अफस्पा असि लौथोक्रे मणिपुर अमदी जम्मू कश्मीर के प्रजा सिंगना एक असि लौथोननबा अकनबा खोंजंग चंगसिली मसी मतंगदा सेंटर दा खनबा लेरे भारत पुंबदगी एक असि लौथोनबगी ओइथोकपा लेरे हाइबा वाफम फोंदोखि Armed Forces Special Powers Act in the territory of Tripura. And similar demand is there in Jammu and Kashmir also. The elected chief ministers used to tell the central government to review the policy and take certain measures to repeal Armed Forces Special Powers Act. In Manipur, there is a strong demand that Armed Forces Special Powers Act should be repealed. So the time has come. The center will have to review the entire Armed Forces Special Powers Act and its implementation in different parts of the country, and it cannot become an oppressive act in the hands of security forces, so that the democratic human rights of our ordinary citizens are violated. Now, what is the issue? This act is misused. Thereby, there is gross violation of human rights and democratic rights of citizens. That should not happen. अबरोमदा टीमसिना NLCPR अमदी NEC की सेंथंग मखादा मणिपुर दा पाइखटपा मसिंग यामलबा सेंट्रल प्रोजेक्ट सिंग ngarang रिव्यू तौकी मखोइना रिव्यू तौरिबा सेंट्रल प्रोजेक्ट अमदी सेमगत सागलिबा प्रोजेक्ट सिंग असि यंगसिलबा मतुंगदा चपचाबा रिपोर्ट अमा सेमगनी रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना चपचाबा खोंथांग लोखलकनी हाइना पी भट्टाचार्यना फोंदोखि If the government of India do not give any second thought about this, then all entire development what you are seeing here, Manipur and other states, will be severely damaged. So the committee's first recommendation would be to create a situation to the government, so the government should withdraw this system and allow the subsidies and other facilities for the Northeast. यूनियन डोनर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र ngasi इम्फाल दा थोंगकिबगा लोइनाना चीफ मिनिस्टर उनादुना चाखो थरांग बेतांगदा वा खनाखरे बीजेपी के ऑफिस पांथोपा एनडीए सरकार ना चाही अमा मपुंग फारपगी थोरम द सुसरुया के थोरम अदुदा बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी आरपी सिंहा अमदी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर तपिर गांव न चिंबा म्यू सिंह सरुया के थोरम अदुदा वा ngang सिंहा नरेंद्र मोदी के लिचिंग मखादा एनडीए सरकार ना पाखलिबा थबक थोरम सिंथा के चीफ मिनिस्टर उनखरबा मतुंगदा ऑल सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस रूम दा पाव मिफम अमसु पांथोके पाव मिफम अदुदा यूनियन मिनिस्टर ना फोंदोकिबदा एनडीए गवर्नमेंट असिना लेतलायरा सिंह थोंग मानब थाकता पुखनब थबक थोरम कया पाखतुना लागली नॉर्थ ईस्ट मियाम बो हक्चिना लौदुना तोंगानबा मिनिस्ट्री हांगदोतुना याफ थौरांग कया पाखली कनेक्टिविटी फतना लमदम अमा चाखोटपा यारोय हाबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना खंगमना अवांग नोंपोक लमदम की कनेक्टिविटी फगदननबा होनरी इम्फाल एयरपोर्ट प्लेन थमनबा हैंगर साबगी थबक पाखलगनी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना फोंदोरखिबा थौबादा लुपा करोड़ चामगा कुनमरी चंगबा केवी
Jamrigi power substation hangdona bahirapa ayaba pibigaloinana thabak hawananaba khanagani Sports University ki lam laushilaba matungda center ki team ama tharaktuna thabak hawananaba khanaba leire Imphal Silchar lambi paktho anduna chathok chasin hena nungainaba thabak paikhatkani Imphal jirigi manungda RCC bridge ahum sabagi sanction tawre air connectivity hengar handuna atai lamdam singa hena fazana samna halagani awang nungpok lamdamgi connectivity hena fagat hananaba state sing yawba Road Corporation ama semgana bahonari organic farming lupa crore chamaga kumanga changna paikanaba marilenaba singda pautak pikre phungdoki Items on the agenda are to be taken up on an immediate basis. One is the setting up of 400 kilowatt power station at Thawbal and also the release of the power transmission lines. So that was a project which had been pending for some time. We have deliberated on that. The Chief Minister is also keen that we should help him out. And we applied considerable deliberations on that. Most of the formalities are over. The funding part also has been decided. What the importance of this project is that we expect that the state government will be then in a position to provide at least average 18 hours of power supply to each of the districts on an average. So of course that doesn't mean that every place will have 18 hours, some may have 24 hours also, but on average. Because the government of India has recently taken upon itself the target of providing 24-hour power supply. Manipur as special category status ke khudong chaba phangdrabasu chingi lamdam sing zakhwathana na bahonabada awat palaheloi haina Chief Minister Okram Ibobina ngasi Dr. B.R. Ambedkar ge chamaga kumanga suba mapo kumon tharomga marilena na Chandel district ke Aimol tampak tapang thopa ADC election campaign ge tharomda phongdokre mana makha taraduna BJP sarkar na ahenba sel pidrabasu state ke phangpham tokpa senfam dagi state asigi health sector da mangjil thana ba thabakaya paikhali ADC Mikhal Gidamak BJP Luchungba Kayana Yamna Toina Congress da Mara Siriba asi Angapopoi Aranba Wafum Kaya Sandoktuna Miambulana Lamjuna Bahone Haiki Singi Lamdadi Maruina Awat Pa Amtal Helloy Doctor Gi Kamde Power Sector the Kamde School Gi Ozasing Awat Apa Kamde Infrastructure Kamde Special Category State Ki Pan Mayam Singse Mohoina Ujiti Piro and Hire Ado Equate Natia Northern State Mayam Chini Madu Pige Piu Piroi to Akoigi Pangam Topa Akoigi Pangam Topa Center the Gidimoina Piba Piroi Highway Matinati Adona Akoigi Pangiba Akoi Pangam Topa Siar Center the Gidi 14 Finance Commission Award Ki Matuna Koina Pangiba Pasase Masi Atai area the Kara Adjust Orgazo Singi development more particularly Autonomous District Council Gidi Akoi Award Pan Ama Kogol Hello Ngasigi thoram aduda Deputy Chief Minister Gakhangam MP Dr. T Maina MP Thangsu Baiti PD gi Chairman Mangibabu MLA E Dujemani DK Korungthang Mahila gi President Ranishana amadi Congress ki karmi kayana sarya ke Chandel District ki ADC Mirep kaya su sarya ki thoram aduda Deputy Chief Minister Gakhangam na BJP na oidabangang liba asi nungthil pobopta sagun tawbu gumbani BJP amadi atai party kharana Congress party bu lana honanaba honariba asi section ba fai BJP nangang liba wai sing asi yamna nemba thakta leire oidaba wahai kaya tatana hairiba asi ikaiba poi haiki singdale be praja sing se hoda pang bani hadana dilidi ga mala adila pani ka khamni mangam lai dong thalang bani hadana pangam sumoy praja ngam pangdare haja mutusu sumnigi party amagi workers sing ore da fakata Indian minister amana adok sahur minnya mana khang da man ba niom khang da man da ngang da mayam biful tawgani ai bise masi khanbi ganu amadi adok ma wa do lobbi ganu haidana
मणिपुर नेपाली जाति सिंह कांग्रेस सरकार नाथाइदुना थंबीरे हाइना बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर तपेगाउना फोंदोक्रे ngarang सेनापति डिस्ट्रिक्ट की इरंग पार्ट 1 दा एनडीए सरकार की चही अमा मपुंग फारपगा लोइना पांगथोकपा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा महाना वाफम असि फोंदोखिबनी थरमदुदा बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एन अश्विनी कुमार महिला मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा अमदी अतिमिय क्या सुसरयाखी अश्विनी कुमार ना फोंदोखिबदा मणिपुर पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंग लोइसिंदना थंबा मयाम लैरी सेनापति संगा की 50 बेडेड हॉस्पिटल सिजनदन लई हायरदुना अतै प्रोजेक्ट कयागे असोइबसिंग फोंदोखी तपेगाउना मणिपुर खुंदारिबा नेपाली जाति सिंगी फंगफम थोकपा हक फंगनदबा हाइबसी यामना लाइबक थिबनी हाइखी। तो इसलिए आप सभी से मैं मेरा जितना माँ बहनें यहाँ उपस्थित है, आप कितना गुलामी में जिएंगे? आप गुलामी से आप लोगों को मैं उद्धार करने के लिए यहाँ आया हूँ। गुलामी से आप भाग जाइए, कांग्रेस का गुलामी से, कांग्रेस का धोखाबाजी से, कांग्रेस का जूता से आपको हाथ के आना पड़ेगा और बुर्का का हक आपको मांगना पड़ेगा। मैरा पाइबी थोलम द्रबदी मणिपुर दा ngasi मणिपुरी सिंगी खोंगुल मुलम याय हाइना प्रोफेसर केएस बिमोलाना फोंदोक्रे वाफम असि मैरा पाइबी निमित ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंदुना खुराई सलान थोंद लेबा थरो देवी लंपाक तपांग थोपा तरातरे सुबा मैरा पाइबी निमित थरोमदा मांगना फोंदोखिबनी पोइरे लेमरो मैरा पाइबी मणिपुर की प्रेसिडेंट एल मेमचोबी मैरा पाइबी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पी इबेमनुसी अपुनबा मणिपुर कनबा इमालोप की प्रेसिडेंट वाई लेरिक वुमेन एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रेसिडेंट आर के थराक्षना इरमदम कनबा अपुनबा लूप के एडवाइजर ए रेडिमलाना अथोइबा मिथुंगनेसिंग ओइना सरुक याखी अथोइबा मिथुंगनेसिंग अमदी मियामना लेखिदबी मैरा पाइबी इमा सिंगी मफमदा हैकलेका तमदुना इकाई खुमनबा उठकी प्रोफेसर बिमोलाना इंडिया अमदी मणिपुर गवर्नमेंटना ngasi lamdam asida afspa thamjinduna miyambu ka hena wahanbagi mawong asi achumba thawong natte state asi ingna chingna lehenana ba honabada मैरा पाइबी सिंगी अचोबा थौदांग लै हाइकी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की कन्नन होनबदा अचौबा थौदांग अखोई प्रजा की मियोइबा मियामगी दमक्ता लोमा सी मैरा पाइबिनी अदुवा हौजे हौजेसु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हाइबदी मयाम जुको गेली सिंगाम कन्न ngangnariba नागालैंड मणिपुर की मरक्ता लेबा असि कनाना करंबा थौदांग गवर्नमेंट सुलौगिको अदुबु मियामगी पाइगेदगी मसिदसु मेरा पाइबिना चौबा थौदांग लौरकनी नेनेनी चीन खक्ता मणिपुर की लम इंची अमा फाउबा मांगबा यारो हाइना लाउरिबा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा सरकार असिना जुको वैली गे लंपाक सना नागालैंड लौसिलकपदा येंगदुना लेरिबगी मरम करिगिनो हाइना यूसीएम के प्रेसिडेंट जॉनसन नंगसी यूसीएम के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोक्रे यूसीएम अमदी अमुकोना सिंदुना पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबा अदुदा अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी यूसीएम की जनरल सेक्रेटरी वाई के धीरेन सुसरिया के यूसीएम की प्रेसिडेंट एलांगबम जॉनसन ना मखाताना फोंदोखिबदा नागालैंड ना मणिपुर के लम जुको वैली दा नमदुना मखोई की लम नि हाइदुना सेमगत सागत लिबसिंग मणिपुर सरकार ना खुदकता थिंगदबनी नागालैंड के सिविल ऑर्गेनाइजेशन ना वाफम असिदा यूसीएम याउसिलक्तनबा फोंदोरकपा असि दायित्व याउदबा थवोंगनी मणिपुर की लम मांगदनबा अमदी बसिबुंगाक सेननबा सेमबा हाबिसि यूसीएम अमदी लमदम असिदा लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगी थौदांगनी सरकार ना हिरम असिदा खुद थिंगजिनद्रबदी मियामगा लोइनना अकनबा इहौ लाकनी हाइकी हौजिक मणिपुर सरकार ना तोबिगदबुसे नरांग सीएम ना हाइबिगिबदो एसपी दा डीसी दा कंसर्न डीसी दा एसपी दा हाइगिबो वफमदो थबक ओइना अथुबदा नोमिनी सिरेसदा उटपिरो अदुगा मखा ताबा अखोगी बॉर्डर की मतंगदा अखोगी आर्टिकल 263 की मखादा इंटरस्टेट काउंसिल मतंगदा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल तौननाबा मॉनिटरिंग सेल मैनेजमेंट ग्रुप ला सेमीबदो अदुना सेमीरकांदा तबना तोबिबा याय अदुगा इहान अनबिगी ओइना नुंतीगी लेपतना अखोगी लम लोक्सिलाइबा कांबुसिंग से खुदगा थबक लेफन बियु मखोई तथुक बियु यूसीएम की जनरल सेक्रेटरी वाई के धीरेन हाइकबदा हंदक पांथोगदरिबा दि ग्रेट जून अपराइजिंग की थोरम असि अमुको अमदी यूसीएम पुन पांथोक मिननबा 14 ग्रेट जून अपराइजिंग कोबा कमिटी अम सेमले कमिटी असि की चेयरमैन ओइना अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनी वाइस प्रेसिडेंट दा ई जॉनसन कन्वेनर ओइना वाई के धीरेन को कन्वेनर ओइना एच हेलन खल्ले हाइरी अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई मनीना मणिपुर कायबे यारोय हाइबा इहौदा लेखिदबा सिंबो एकोइना अमत ओइना अवांगबा थाकता इकाय खुमनबा उतपा तंगाइफदि हाइकी सुरबान थोड़बसी माई पर पांथों होनबदा मणिपुर सेक्शन खुदिमकी
तोंगा कानून फुरुप सिंगा इंडिविजुअल चुना सरकार की एजेंसी से लॉ एजेंसी लेबा भाई पुनमकना कॉपरेशन पीबी ना थमोई से ना सिंह थोरम सिमाई पाक पाउट बियाना बिना फिल्ड थरम तौरिबा कोई थौमी सिंदा मतेंग पाबियु LMS Law College की Students Union की मिखल मरी लेना थोखिबा वाथोक असी प्रिंसिपल न थोन बनी हाइना Student Union of Kangleipak Suk की Secretary Publicity SP निंगथौजा की जेरोल अमना मराल सीरी जेरोल असिन मखाताना मिखल असिगी दमक कॉलेज असिगी अथॉरिटी ना रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंह खलबा मतुंगदा आरो ना इलेक्शन नोटिस थोखी नोटिस असिगी मखापोना कैंडिडेट ओइनिंगबा कयाना मसा मसागी नॉमिनेशन फॉर्म लौदुना मेंसिलबा फॉर्म सिंह अदु थाजन के स्क्रूटिनी तौगदबा नुमिता इलेक्शन मतम कक्तना येथोले हाइना आरोना नोटिस थोपगी महुता प्रिंसिपल ओइना थोखी हाइरी थवोंग असिना तालिबदी प्रिंसिपल असी कनागुम्बा लूप नत्रगा कनागुम्बा इलेक्शन असिदा वोट ता इंटरेस्ट लेबा कांगबु अमगा मानरगा हारिबा थौदो असि थोलबरा हाइना सुकना फोंदोरली लो कॉलेज कुंबा अमदा मसिगुम्बा मथोंग हुक्तबा थबक कया चथबा असिदी तुंगी महिरोइ सिंगी दमक लाइबक थीबनी मसिदा लमदम असिदा लैरिबा महिरोइ लुप सिंगनसु थोक्तनबा होनबा चंगी चटनबा यारोइदबा नोटिस असी हंदोक्तुना लेपकिबा मतमदा कायदना इलेक्शन पांगथोक्तुना इशू असी लोइसिनगदबनी मखाताना पामदबा थौदोक थोलकलबदी प्रिंसिपल असिना मॉरल ग्राउंड दा वॉलंटरी रिटायरमेंट लोबगा लोइनना पुमनमके अफफता महाना पूजगदबनी हारी वोट असिगा मरी लेनना महिरोइ सिंग यू गुली अमदी चक्चा हाइजानबना चिंबा अमता पांगथोपिगनो हाइना सुकी चेरोल असिना मखा तारकली पाउगी मेरथना तेम ब्रेक अमता ब्रेक मतंगदा तराम नोक्चरी हंदक CBSE न लौबा क्लास 12 के परीक्षा मिजोराम मणिपुर असम याउना स्टेट मंगा की सिलचर रीजन दा मको ओइरबी मोइरांगथेम उज्वालाना दिल्ली यूनिवर्सिटी दा तमदुना IS ओइबा पामी हाइना ISTV न्यूज दा फोंदोरक्रे मणिपुर सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर ओइबा मोइरांगथेम ओकेंद्रो अमदी मोइरांगथेम सरिता की मचा अहुम की मनुंगदा अहल ओइरिबी उज्वालाना हंदक की परीक्षा असिदा मार्क चमंगा की मनुंगदा चमरीगा मरिफु फंगदुना टॉपर ओइखिबनी मार्क 11 क्लास दसु टॉपर ओइबता नतना नेशनल Science Exhibition da second position amadi painting competition da anisubat takiba mahiroini mark tuition tawdi haina phongdo pagal loinana nongmada school chatlabadi pung ahum mari lairik tawi school chataba matamda pung 10 rom lairik pai haina phongdoraki tuition ni hega to budin tesu ai oza mayam dagi help adum lojagi oza mayam adum help to ki school ki oza dagi koi mama ni bising mon help to ki duga mama na su yam na help to ki any problem me dum discuss to koi उज्वाला न महाक न मिकोक थोंगबा ngamlak liba asigi credit mahaki oja sing amadi mama mapa da piki hawala liba mairisina masagi mathauda pukning janghaning bagi apamba phungdoki maki imung asi rajniti ki imung oirabasu angang singdadi masigi mami tahande phungdoraki ai wakhaladi kainoma shana yamna pamadi kainoma di sacrifice to batavani khalledana yam koina shana togi na khangi mathabsidi dum will power di khar leibatai MSPDCL के इम्फाल इलेक्ट्रिकल डिवीजन नंबर 2 न कोनबा मफम सिंदा लालिबा जुन की तांग अमदगी जुन की तांग 13 फावबा अयुके पुंग 9 दगी नुंथल की पुंग 3 फावबा तोंगान तोंगान बा मफम सिंदा मैमुकनी हाइना डिवीजन असगी डिप्यूटी जनरल मैनेजर ओ कार्तिक सिंह न थादरप चेरोल अमना खंगलली डिवीजन असिगी मनुंग लैबा अनौबा ट्रांसफॉर्मर सिंदा मई थाजिनबा अमदी अंडरग्राउंड केबल सिंग चांगेंग तौबग लोइना मई पीबा हौगदबा मरम ओइदुना हारिबा मतम सिंग असिदा मई फंगलोइदबनी हारि 11 kV उरिपोक फीडर न कोनबा मफम सिंदा जुनगी तांग अमदगी मरी फावबा 11 kV लमफेल फीडर न कोनबा लमफेल सना कैथेल अमदी थांगमेबन की ओइना जुनगी तांग मंगा दगी तरे फावबा 11 kV नित्यानंद फीडर न कोनबा नगमपाल कंजाबी थिंगेल अमदी ललामबुंगी मफम सिंदा तांग तरे तगी तांग मपन अमदी तांग 13 दगी तांग 13 फावबा 11 kV ईस्टर्न फीडर अमदी डायरेक्ट फीडर न कोनबा कैसापाट वहेंबम लेकाय मैनो लेरक मोइरांग लेरक अमदी बिजोय गोविंदन चुंगबा मफम सिंग अमदी तांग 13 दा CAU इरोय सेंबा अमदी लमफेल पाट न चुंगबा हारिबा मफम सिंग असिदा आयु की पुंग 9 दगी नुथल की पुंग 3 फावबा मई फंगलो हाइदी डिवीजन असिना पाखललिबा थबक थोरम सिंग असिदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइना डिप्यूटी जनरल मैनेजर गे चेरोल असिना खंगलकली 10 शेड्यूल की मतंग दा तृणमूल कांग्रेस तगी अनोबा पार्टी अमा सेमनब होनै हाइना हाउस तगी डिस्क्वालीफाई तोरिबा असि चपचाबा डॉक्यूमेंट अमदी मरी लेनबा चे चांगसिंग अथुबा मतमदा थोंगजु वांगोय अमदी थांगमेबन की प्रजासिंगदा स्पीकर TS लोकेश्वर ना खंगदबनी हाइना थोंगजु केंद्र की MLA TS बिस्वजित नंगसी महाकी मयुमदा पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोक्रे
Hauzik Juko Tampaki Lamgi Jayanaba Amadi ILP ki isu asi Nathainaba Khongthang asi Lokhalakpra haina MLA na hangki Handak Trinamool Congress ki MLA ahom disqualified tawkiba asi 10 schedule gi wangmadani MSCP gi MLA manga gi case number 1 da lebabuna kanduna thamli Hianglam gi maraki mikhalda MSCP gi candidate pu ECI na sakhangduna mikhal thengnaba adu 10 schedule na yabra hangki Mahaki oinadi Thongju Praja Singhi apamba matungina thabak tawgani handak speaker na tariba rai asi chauna lautuna duna niyom gi wangmadani maraki mikhal pangthokpa habasi selthum ka hena chapadana tana chakwa thorangi thabakta thinthan gani mahakti mikhal gi damakta sem saba hore mahana makha taraduna Manipurda afabalengak sasan leitre corruption gi chang wanglaba kaithil amagumle haiki hajani madi karigumba yamna Ahiba expert tanner Natragana, Ishana Kangirakanda, Tobiba, Wergadi. I coin a party, I'm a form Torkanda party, defect Towi, Natraga, party of form Torkan party was Shimi, I with Java, restart office that I could party form to the document Libra, Madu Praja, and that. I had another one. Kuli Praja, Tunju Kendri Praja, Kongwe Kendri Praja, Amadi, Luna, Hamabadi, and Praja, Manik Jumna, with Sena documental organization come to here as in Natana see that Achumbani, Adutomani, high report adjustment, Amatarkana, Abudi, Aquina Madu adjustment to the Aquina. Hazardable language workers who Aquina Mawalo day, could honor of day, I was my MLA Biswazit ki yumda kendra gi miyam galoina na mifam pangthoke lamda madum gi praja singh na speaker gi effigy mai thaki Awang Nongpok Bharat ki state singda leriba interstate boundary gi chayanaba asi interstate boundary ama linkhatuna warushin purang na bokhanagadabani haina veteran politician o joinang asi mahaki mayumda pangthopa pawmisinga unabada phongdokre handak pangthokodoriba ADC Mikal asigi matungda Manipur gi ngamkhaida chawna singnarapa yabagi oithokpa leide fibam asida Awang Nongpok lamdamda leriba sarkar pairiba singna amaga mateng pangnaduna chayanariba sing asi warushin purakadabani Juko Tampaki wathok asi athuba matamgi manungda Loshingadabani Manipurda Union Minister Singh Yamna Toina Lakliba asi boundary gi matangda darkar oiba thabak lokhakadabani haiki boundary gi issue matam gi boundary gi dispute lady se masi ta sarkar mayam hobe center da tongan makhan gi sarkar hobe adu center da hogi ba tongan makhan gi sarkar singna Awang Nongpok Bharat ta lady ba state singi boundary gi dispute ta pun changdi I would like to observe it I madam the hiding it. Kakching Khunau Bazagi Nauna Taptotuna Saba Market Set Ama Sugnu Kendragi MLA K Ranjina Sangakre Ngasi Sangabagi Taramantuda Saigi Assistant Director Lesangtham Ibomcha Sugnu Kendragi Block Congress Committee gi President Nimai Chandra Kakching Khunau Municipal Council gi Chairperson M Raghu Yauna Miyoi Kya Nasruyaki Tarongam Mari Lenana Saigi Assistant Director L Ibomcha na Sugnu Kendragi Hauraliban Naha Kyana Sana Khonabada Puning Changhaningi Sanabagi Lamda Thoido Hendokpa Sanari Singda Sarkar Amadi Private Company Singna Thabak Lobada Miyeng Changlali Haiki MLA Ranjina Sugnu Kendra asi Manipur gi leriba Kendra Singi Manungda Khwaidagi Chakwatpa Kendra ama ohenana bohonari ngasi sangariba market set asi lupa lakh 38 changna sabani masina nomagi chara taliba ima ibel kayagi khudong chaba piragani nupi singtagi oiba toilet amasu atuba matamda sargani mahana makha taraduna mikhal mayada amana amada hunaduna wangangba asi fazabanate prajana yadraba praja singi khanraba miyoi sing para tambiyu miyamgi khanba miyoi khaktabu mihut ohenbiyu haiki dola doli gi party gi yengbigano vote khombagi apoi masen ngangna ba chaina ba di haye matam da sengkong ge ai ngonda congress gi wakhalon ai ngonda lai CPI gi ai ngonda lai the RJDU gi lai CPIM gi lai BJP gi ideology ai ngonda lai ai si yengbiyo party yengbigano thabak tawduri si ai ne Congress ki MLA oina kariba Sugnu Kendra gi Ranjina Chandien gi sakpi karong hok oina thajal lai se Congress ki matam ne thabak taw badro mayam na pam se thabak taw badu mayam na pam ne politics ai taw jarake vote kahan bi thabak ai bu jarake adu adangang na gumse ISTV Network ki e-pau kamari lenaba program coverage ki dama kanagumba singna ISTV News Officer invitation yohan birak naba khanganjari natragana ISTV News section ki official number 24454040 natraga 90
89126822 da pau phaubirakuna news coverage tawhanbinaba mari lenabasingda ningsingjari loinana kanaguma singna press note thabirakpa matamda su nubidang pung 3 phawbagi mangda ISTV news office da yahonbirau Alugaligi Rohit Selection Dukandagi Khwairapam Daina Kobi Nupi Amagi Sel Yauna document kaya yawba plastic bag ama sakangdabi Nupi amana huranduna pukre hairi tha asigi tang kuntaruke nungtilda Daina na fi leinaba dukan asida changkhibani maduda Nupi amana magi bag adu puraga chatkhiba adu dukan asigi CCTV camera dagi hurangkhre haba khamangamki hurangkhraba bag aduda maroiba che changka yawkhre hairi Mapi Council na tha khudingi leptana chatharakwa Manipur gi manung hanjinba mafam singda leiriba award apasing khangminabagi pandamda CD Pitch and Meet the Peoples ki sarugama oina ngarang barak circle gi manung chana leiba lamlong kaithelda free health camp cum immunization program pangtokre punna myoi chamri romda analayeng gi thabuk chathabagal oina lemna hidak langtha kya supi ki manung hanjinba khul singe award apa kaya yengsinbagal oina khudung chadaba kaya thengnariba adugi matangda su khangminaki barak bekrada leiriba Primary Health Center da Leifam Thopa Doctor Nurse amadi staff amata leiramdaba Mapi Council gi mihut sing asina thengnaki Mapi Council gi Secretary General Netaji na Education Health Sector amadi lambi chathok sasinda mari leinaba singna hena miyeng changduna sotaraba lamdam sing asi chawhat haninbagi apamba phungdokhi Churachampur town da leba Tribal Folklore gi Manipur State Kala Academy awardee HN Anjathang ngarang nungthil lekhidre mahang masagi chahi marfudra mari sukre Masana Masabu Club 25 International Manipur gi General Secretary ni Haizaba Basikhongdagi Kanguzum Karnajena Malalaga tonga bami singdagi lupa lak nifuro matpire haina Vegetable and Fruit Development Organization Thawbal gi Secretary Case Sunil na ngarang Manipur Press Club ta pawmi singda fondokre Universal Printer CC India and Film na chungbagi mihut sing gyaw pa pawgi mifam aduda Sunil na makata na hawkiba chahi gi February tang kundagi kumanga fawba UNESCO Youth Foundation ko walup amagi mingda Karnajena kiba Global Youth Meet ki damak tonga bahiramda thabak sizina kibagi kusuman amata pithokri Vegetable and Fruit Development ke memento amasung hall decoration tawbagi lupa lakh tara nipan lising kuntraga chani rom Universal Printer ki furniture ki lupa lakh ani CCC ki photography ki damak lupa lakh ani lising marifu manga Honoring Circle ki artwork decoration ki damak lupa lakh tara humdoi makai MS Joy ki lupa lising humfu pibidre sel thoba chalurabasu nomai utunak ki hanbada natana akanwa wahewata sizinaraki maki maramda thigalubada UNESCO amasung Club 25 ka mari amata leinadaba mioi oiramle haiki Childline India Education Asinduna Manipur University ki Anthropology Department ki holda Childline in-house training pangthokre training program asi DC Imphal East M Joy amadi Manipur University ki Professor Jibona Hodokhi Handaki HSLC parikha da mako oirakhraba Melody Khoirom amasung kunithoi suba position lawrakiba ngangom Hemanta anibu opagi thoram ama ngarang Brave Boys Association mayang Imphal na amadi atei lupsing na sinduna association asigi ground da pangthokre hairi Pagumira thana tema break amamu Manipur gi thang tabu malem pumada sak takpada achoba thodang loramba Sintak Purel Gaurakeshwar Sarmana lekidavda NT Checha Manipurna awaba phungdorokli Bisnupur Police Commando na 2/5 GR gi apunba kangbu amaga Bisnupur mamang lekai ward number 9 gi area da chatkiba tang kumanga da thiba humbagi thabak chathabada KCP poire meite gi luwangbam Iboyama chahi yankhai ga taret Bisnupur ward number 8 dagi mioi ama demand letter 8 ga loinana fare hairi makhata na kangbu asina KCP poire meite gi Taurem Gaurashyam LS Ranjit Apopati Indramani Kowa Patsoi Part 4 dagi mioi ama Wainam Bazar dagi fare hairi Amaromda Imphal East District Police Commando na chakiba tangkon tarukta Khurai Lamlong Bazar da frisking checking chathabada Pripaki Laikhuram Priyo Barta Kowa Kongpal Khaidem lekai dagi mioi asi fare haina police ki PRO na khangalali Menthan Inglisini taramanga ngarang bota pangthokre Rishi Kef na sinduna pangthopa thoram aduda Director Prosecution NG Tes Kumar ISTV Network ke General Secretary BK Meitei amadi MPCC ki Labor Department ke Vice Chairman Sanjiva Waikhomna maroiba miyosing oina saruya ke tonga jati kanglup kaya gi miyosing na saruya ki ba Menthan ke thoromda ISTV Network ke General Secretary BK Meitei na lamdam asigi mahorol dagi leraklaba tonga ba kanglup kaya gi nat ke oba fizesing mangkiba yabagi akiba leiramba adu asigumba thorom ama pangthok tuna amu hana miyam da ningsing hanba asi afaba khongthangni haiki
MPCC की लेबर डिपार्टमेंट की वाइस चेयरमैन संजीवा वैखोमना मैनहन असिदा सरुक यारिबसिंगना मखोय मखोय की नाट के ओइबा फिरोसिंग सेटपगी खुदोंग चाबा पीबना मेहरोल की फिजेसिंग योखपदा चाउन मतेंग ओइगनी हाइकी हाइबा पोसिंग असि लागदी मणिपुर लिबा नहासिंग असि मेनहन कन्न मियंग लागदी हाइगी अखोय मसेंगी मरक्ता नुक्सिनाबा सानाबा अरिबा जाति अमगा अमगी मरक्ता होगी बागी कल्चर के देश से खंगदिनबगी दरकार ओइबा मलाकनी आधार कार्ड की दमकता बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के अरोबा राउंड ओइना मे की तांग कुनिपान जून की तांग अहुम फौबा तोंगा तोंगान लमलाई केंद्र की मनुंग पांथोकनी हाइरी तांग कुनिपान नोंगदम प्राइमरी स्कूल तांग कुमापन ओक्सू निंथेमसा खुल प्राइमरी स्कूल तांग कुंथ्रा नोंग्रेन जूनियर हाई स्कूल नोपो कक्चिंग तांग कुन अनिदा नोंग्रेन प्राइमरी स्कूल अमसुंग तांग अहुम सैजांग प्राइमरी स्कूल अयुकी पुंग 10 मरी फौबा आधार कार्ड की दमकता बायोमेट्रिक एनरोलमेंट की थबक पांथोकनी मसिदा चही 5 की मथक्ता लेबा मियोइसिंगना सरुक याबियो हाइना एसडीओ सौमुंगना खंगलगली Nahakpam Foundation na sinduna tang kumanga dagi GM Hall da chatharakiba Marisuba State Level Watermelon Festival gi ngasi marini chenba numita KSA sponsor tawduna tongan ba mahiri singi oiba painting competition ama pangthokre painting competition aduda tongan ba category singda mahiri singna athoi hen tanaki laliba tang kuntra da fall lauthok laba matungda tang kuntra ma thoida mana mathum yen thokani Manipur की थांग ताबू मालेम पुमदा सक्ताकदा अचौब थौदांग लौरंबा सिंताकपुरल गौरकेश्वर शर्मना लिखिदबदा तपसिया सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ना अवाबा फुंदरोली अमरोमदा कर्नल भुवन लिखिदबदा भारतीय जनता पार्टी कसमथौना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फुंदोक्रे हौजिक सानबगी पाव Ngasigi sanabagi pauda Sekmai Kangjabung Youth Club na sinduna club asiki ground da team 13 na group mari thong na khaidok tuna chathariba first KH Jatra Singha Memorial Veteran Football Tournament ki ngasi sanaki ba ahanba match ta FC Imphal Mai Kobi amadi Basai Thangmaban goal amata chanadana draw chakre anisuba match ki sanaki bada chahi asigi taratare suba Veteran Challenge Cup ki final sanaga da ba team UVSA Lidong Chajingbu Flam Babu Parana goal ama sinoda maithiba piduna tournament asidagi mapan thokre Flam Babu Paragi mai papugi goal adu Silent Singson na match ki 35 suba minute chanke hayeng IEVFA Salanthong amadi IVFA Kanchipurga sanagani Volleyball Federation of India na sinduna Tamil Nadu gi Perudurai Irot chathariba kulumdo shiba mini national volleyball championship ki ngasi sanakiba match ta Manipur na Rajasthan bu point kumanga taramari amadi kumanga taratare set ahum sinoda maithiba pikre Manipur gi mathangi match tha sigi tang kumapan da Uttarakhand ga ayukta sanagani nungtil da Karnataka ga sanagani Hayeng tang kumapandagi kuntramathoi fawba Kumalampa ke artificial turf ground da pangtokadariba AIFF under 17 World Cup Football Academy da leinanaba All India Football Federation ge chief coach yauna lakadariba selection team asigidamak mateng pangnanaba Sahid Rashim amadi El Chauba All Manipur Football Association na order thokre Guwahati Football Academy da leinanaba tha asigi tang taruk amadi tareta Man Stadium da pangthokba selection test da sanaroi kunmari khangekre khangalaba sanaroi sing mathang thage June 9 da Guwahati Football Academy da report tawgadabani khangalaba sanaroi sing na June 5 fawui manungda Youth Affairs and Sports ki football coach S Maniratan da report tawgadabani hairi Mathang thagi June 5 dagi tara fawba Bangladesh ki Dhaka da pangthokadariba International Martial Arts Festival Bobinam da India team da saru yagadaba Manipur gi Bobinam sanaroi Chomthang Mahadevana KG humfumanga da amadi Yensenbam Jiban Meitei na KG yankai da saru yanaba Bobinam Association of India na khalakle mioi tarung na saba India team June 3 da Bangladesh ki damak India thadokani hairi All Manipur JB Association asinduna Kumbi Lai Santhong Ningthok Maning Lekai Kumbi da mathang thage June 9 dagi tara fawba tara manga suba Arambam Samarendra Ningsing Kuman Tharumga Mari Lenana ahum suba state level cadet JB invitation tournament pangtholagani Saruk Yaningba Club Organization amadi Sanaroi Singna JB office Kangabam Lekai natraga Bepra Battery Uripokta tha asigi tang kontra fawgi manungda entry form pisilaknaba khangalakli
Brajanat Kang Association Sagoban Nepra Menjor Mamang Lekai na Sinduna Association asigi Kang Sangda Kang Kutara Hundoina Group Mari Thona Kaidotuna Chathariba Mangsa Tabam Iboyama Madi Puina Bati Memorial League Knockout Kendra Wise Kang Tournament King Asi Sanakiba Mesta Kundrapong Kendra Kangkuna Singjame Kendra Kangkupu Panjal Kuntaruk Kunithoi Kaptuna Maitiba Pikre Hayeng Lak Thangweban Kangkutka Wangoi Kendra Kangkuka Sanagani Palace Compound Leba Advanced Specialty Hospital and Research Institute asi Health Services Manipur na registration kakibadu Manipur High Court na stay tokre Kudataki Hospital asi hangduna layang bahore haina Advanced Hospital gi Managing Director na khangalakli ngasi nomagi ba ingasai pau pizari ICAR lamfe patagi fangba pau gi metung ina ngasi gi khwaidagi saba asi degree Celsius 95 madini khwaidagi ingbana degree Celsius 35.3 ni nungsite yawa isimal gi chang ayukta chada marfuni thoi nungthildana chada humfuma thoi nungjugi chang millimeter mari dasmik sinoni loisalakpadam roiba pau ungkana pizari Manipur yauna Bharat ke atai state singda thamleba Armed Forces Special Powers at Lokthonaba khanaba leide haina Home Affairs ki T Rajana phungdokre Union Donor Minister Dr. Jitendra ngasi Imphal da thunglakibaga loinana Chief Minister unaduna jakwa tharangi matangda wa khanakre amadi Special Category Status ki khudung chaba phangdrabasu Manipur gi chingi lamsing jakwa thanana ba honabada award pal heloi haina Chief Minister Okram Ibobina phungdokre ngasi dia Stephen Pizaba pau mata susinjari ming tabri bisubam kana krumjari